Haka step junga arpusan tarik jemang arja arpusau kala don ke jingkem ding ke Kamra Shet Jong ke jaga bam ke tip kum ke tista fast food kam restaurant ke padan hastan taksi Jaïaw Shillong. Kini ke jingkem ding ke jaga bam kala penher ngiu yaki batray bat kum juru iki bayat bayang na ke jaga. Kini ke jingja kala jia haka por shipo baje menstam haka por bagi beriu kidang ya be bahasa laki kam ki jam. Kamadin la yo jingtip bagi jingkem ding ke day nomor ke don ke tendong Lyer Shet ke baklam set bah bat light Lyer bat don bak bakam syam la batai bat kam syam la don kanu ke jingmen saw ya ki beriu. La ong bagi tiar ki bala julor ki kentop ya ki tiar Shet ke refrigerator ki mobile jong ki nong tray kani ke jaka bam bat ki weipat bat ke jing julor kam day ke babon hadu kata. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom Shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.